Good afternoon. Ngasi July date 4 ko 2024. Aina hojik tawde class hai partnership ki class mari bo sure manga suba class hoidini ko. Mari suba class da hai koina makhal maten question mayam am nei nagre. Question je mayam nei nei ge no tharagadi type si suna nei na hubuduna hai exam da so question masing on tho hanga kanda khumangam na ba ko. Type on tho hanga gadi hai khumba wane ba ko. Aduna makhal khudi maksi suna na bo narak pani. Ado ngarang si mamangi class number 4 da si question number 10 jibau tawre ko si bo ada hoji 10 jibau tawramni class number 4 da adu tadi question number next si question number 11 na class number sino 5 oidiba hoji se angka je aina basic si amana senging khali class mari surami na question je yama amana nai na risk ko aduna angka je speed khar focus tawrani ko class 5 ne wase ado speed amuk talani ai speed to khara so taw tare sidai ko inangam no na tare horge ko question je paro kaya no e musum business ka dor business ama lupa 92,500 amasung 1,12,500 puthoga hore b gi share in the profit earned by them is rupees b gi share na sini kanai puthwai no e gi puthwai ne bo ko adudi e gi puto kya taragadi mai pasan sini b gi na kya angka do b gi puto adudi tu note kya dis mala ani ko b gi sini yela ne e gi natra puto aja ansa smile ka ne bo ko ingi ko kathna tare sida na basi tawrsi sida angka di sumai lani bako kang na bada khar thu tare angka krani tadi pani narani ko kang na basi ingyam ta logic ama ka thibani ko answer je hore 37 yen jaba thiyo 37 yen jaba answer tarakane bo ko 37 yen jaba answer thi sidi 37 yen jaba ya roi 37 yen jaba ya roi 37 tu ja si me yen jare 37 yeladi 37 da 37 ahum tarikon ahum apan 117 54 CG 37 yen jabra sia 37 3 ja hunter ko open 11 117 117 1124 je 37 yen jabra check toro dore ko home sapada home tere ko mathoi 37 11 tarik ko 14 la 37 yen jabra याद रखो अदर ऑप्शन नंबर बी का तारे आई नो जी स्पीड तो थोरम गनी को 37 ने जाबरा चेक तव याते यादे करी गिनो 37 अदु का खंगल लोरे 37 ने जाबा थिरे दो अमक आइनी स्पीड उठपे वानी स्पीड नत बिदम तागे को हौजी ए का बी का किया क्या नो सी मथक थंगरो सिना स्पीड फोकस तोरो ताक पने बको तब न तागे ए की भाषा क्या बिगिना क्या 0 mun khak na ya bra reso sitar ba b gi profit to c oi ga na kya aseng badana si piram na tro adu di si 11250 hai ba si ga kana mana di ba b gi do si aseng mana sin aseng mani ko adu one unit ki di amaro hai di kana yala ni smai yelo idro adu am kana putho e gi putho na e gi di kya no एक पुतो क्या दी 9250 की नत्रो 9250 की पुतो क्या दी कमाल लाने हो रहा है 90,11250 इनटू क्या 9250 समाई लाख तू नत्रा तो आई नत्रो रिसुम अभियो सी पुतो सिला त्रा आई खर थुना उंगंग गदोनी की सीधी तमन गिरे को समाई होले दिया रे समाई न थुनु उंगंग गदबा कंगना बसीदी तौ दिया रे बको
sida 37 kakne yari si maram du khangbra si nei na noi da hangi si ore yengo si kamai tu puthok pe si kamai sa to pe sigi 9250 si kamai ibe yagi 25 ka adikano 25 into kala kumanga kumanga ka pakhar thuk dau ni ko kumanga mari sama ni sama pandadi mari mapan kuntra tu kuntra te lai 370 lai ko 370 adu ti na magala ni mana ko kumanga na 9 to 30 and thoba kumanga mari sama ne aduna sama pandadi mari adu mapan mari kuntra tu kuntra te la kane ba 37 jaudra adu hore 37 ji prime number ni makha gi 37 ni nya gadrio 37 slab tabra यादे अब 37 नमा खरे थोरक दोरे बको मथक्से अदना 37 कक्ना बद मथ 37 थोरक तोर में 37 ने न्याब थिउ हाबने यादा को लॉजिक से ऑप्शन चिनरे मयांग मानदबा को मा खन सनारी को नादर कनु को दुइदो अदो अदमाना अददि यंगो सिद नय कक्ना र तोजगे सु काइदे को तो कक्ना रे यंगो खरे 37 छो ये न्यारा कनि सिमता मंगल काना दे को स्पीड खरा ताला जे हाय रेदना लेखरा पास वीडियो दिएगा बा यंगदे क्लास क्या बुएगा के wan bo ying do mi yori bra yarong ani ai kamu se da kwa aduna mathang sei ja dum kork to lei thaba dum khono dum mana interest lei gan di yeng dam ni yeng ge ha di kwa nam na yeng ba ya de isana thawai ta na ai thau khau de ya de har kan di yeng do ne ba ai na yeng de ya de ha kan de mai kano to yeng do na te ba kwa abc mokhoyam pullaga lupa 53000 invest awe a na 5000 हेना बी दगी बी ना सी दगी सी हेना टोटल प्रॉफिट सी की मनुंग दा ए की शेयर क्या नो सी दी सी माना बदी यावरबा कमाई तौगने से सी की तौखन x लोर सी आइको सी की x लोता दी बी दी सी दगी लुपा 6000 हे मनत्रो सी ते सिलाने को अदगा म a ना के दोबा a ना b दगी क्या 500 LA A na B sidagi 500 LA 500 tisiladi sorry 5000 hai bani ko 5000 tisiladi X plus 11000 tare akoi hongi ji sita radra akoi hongi ji pulla kya no akoi hongi ji pulla kya ta ba akoi pulla ki 530 hom tai ko smaina phonam lai am to pai adudi akoi pulla sin X putho sin X putho pa ja kana gumna di X chalon kuine sang nei ne ba adu yade second de puthok se ko si tisna di kya tara 17 da percent ja 17 du som khado kro 53 di 17 khado di ani 36000 la dra 36 to X is the ama ani home X home ne ko 36000 du X la di 12000 la ne ba si sumaina within second hot ka da speed si yong no ko simpa puru raga tak pi wari na ti go si ngam ni nu ju ngam du ni ko adudi पैसा मोय होंगी प्रॉफिट तो कना ना सीगी पैसा क्या तारा सीगी ना 12000 जीरो क्या कमन होए होम जीरो होम कमन होए तो को तो इरो बी की ना क्या 12000 द 6000 लदी 17000 18000 नत्रो 18000 जीरो होम कमन होए लखो क्रो हरे रेशो नि ना ककना ग्रने बा सीगी दी 12000 द लिसिंग ट्राम तो आपदी क्या नो नते है 12 ता 11 हाफ लदी 23 नत्रो अदो ये ने सिता जीरो होम तो ककना ग्रे को सिदो इरो सिनी मैम दगी स्मार्ट ओइबे प्रोसेस तक थुना समगम गदो मखोयम की शेयर से केनो फाइन शेयर कना ए की शेयर हम नत्रो ए की सी नत्रो लाक्तोइ जा अदु तादी ए की पुथोदी 23 yen जाब थिरो ऑप्शन दा कुलुम दोइ मंगा चाम थ्राउंगा सी यारोय को कुलुम दोइ खरादी कुलुम दोइ मंगा चामा तरा मंगा 10 सी यारोय कुलुम दोइ मंगा चामा तरा मंगा 20 सी यारोय कुलुम दोइ मंगा चाम थ्राउंगा तरा मंगा ओइदी 13 याब्रने 130 23 ए की 23 ने होरे समाय लाने बको ए की 23 ले अपुन मोय पैसा सिन नत्रो होरे 31800 लाने अपुन पैसा दो मोय प्लॉक पजिल क्या तारा सिगे दी 30 53 लाख त्रो समाय 53 लाने मथक 23 यावने 23 येन जाब थिरो हायबनि दाइन दोसे इंगी को 23 सिदा अमते इंगजे तरोम तरेबा तरोन ट्राइ दो सिने यारे ऑप्शन नंबर दी 6 लगा यारबा ऑप्शन नंबर दी थुई को अंक जी स्पीड आंग मानदब खरा तौरागे आइन हाइदो नंदै दे तम तम ताकने बको असिदे खरा सावरे दु न स्पीड खरा याब्रा
concept रे singam no tro class mari sugre na ai no ji focus mari sugre ai no ji focus to pone ha ba yaning bro ma 23 ni yan ni dak la hai do isi ma pul lek ta ko na thi ko seng na speed to uli dana real speed oi bia ba da okay class amaga lakhini adu di speed na ta taw je sida di tapna tak le class mari ji tapna yam lavane ko yengu no di ligi pet class le biang no drop ni di mam le biang ni class kya tha ke ngu da parna se ta di am ta mo in khale khanda di ko ai class mari su ji le si ga manga su du ni amaga ma happy ge ba yaraba next sidi Simto. Ramesh started a business investing rupees C. 6 months later, Kevin joined by investing rupees C. Thatar lo si yaure. If they make a profit of rupees C at the end of the year, sahi farang anda moi profit C le ye. Kevin gisa photo Kevin yaw ji tha kya no. Ramesh ki na karat phoni. Kevin na ke. Main kausen to ya bram thing gi ko question ji live ni na. Ramesh na ma ji chai tha thrain thoi ne bu ko. Zero kya 0 mari kamal ore ko mari train thoi ni funi pan amana tha taru ki matung yor khuna dra ni funi panga taru ani train thoi 4:1 la ni kibin gi ja manga thokpe manung da ma lising ani tar kolom tha de ko se ai uli dene speed ta jiba pur ta puna te ko speed uli dena sida doro method pan bai wani na tra ramesh na si 0 aina 0 mari kaman oi ni kakro hamne sigina kya ma tha kya ma yori ja train thoi na tro mana lupa lising ya putok pa lising kun putok si 0 mari ka kro adu tha taruk ki matung yom taruk khatani moi to business is sahim ne ko if they make a profit of rupees at the end of the year high question mun na pa go da ba adu si 40 ala som na kya to ratio di to 1 ja to 4 ja kibin phangdu si 1 na tro apun ba kya manung da pha ki manung da therefore kibin gi ji kya ba manga thoku manung da ma phangdu ni lupa kya sendong lupa lising kun ji gi na tro adu kun gi manga thok pasi kya tara nate tara ai bane ko sorry ko tat ke ko kya tara ai ne ko sidi lai ko sidi doro method palo hot kre am yani ngi bra speaker so to je sidi itu ne mar to kharam de le kan phare do lyric pa bai manam chele la kan ko ai ko ta la sa khai manam na me dana coaching la kan lai pa mi ji mai manam to an thoye ko pa da mi manam jal na me number 14 ABC started a business by investing rupees this B shares in the profits big profits kya na sini hamne tro what is the total profit earned by them sizu kano to we ko speed am tan je ko adu ABC ki pir question di isam samane ba B gi se kya na mai profit ya B gi si la ne 520 horen la ka da bu do last la ka da u bai wani A gi kra sile B gi si da tro 1625 la ne ko adagi makhoi pulaki apun ma na tro makhoi pulaki apun mo si puri rani adu di moi pulaki trisna dara 0 am di kaman oi gra 75 25 75 70 kumanga di sama humdraw le ra 75 kutta 1 kutta puri ko adagi ahunga taru ka de mapan tara sigadi traimpan ama kutta puri ani ahum mari sita ni lore an saji ko ai thuri je sidi ni speed thuba yaro ko pa sida diste root method palo sida sabel le ra sida kya pantare trauma kun ani taru tel ni puni thoi di diste root kya thara 6 tara sigina sigidi kya tara taru tare ni pan mapal le gra 5 le ra sigi 5 siga si ansagi du ga pulaga ani pulaga 6 tara kada 6 mana kada ansa da di taru tare ahum ne ko ahum mo di sigi ahum ne diste root adu di ahum manga ga di traunga ahum manga ta kya no tara manga na traunga wa di taru yare sumesi san me jati dinge tare nipan mapan mari manga ga di kun no di tu yadra mari ne ko sina nipan mapan ani ni disne root ani ga manga ga di manga ni tara wan tara yadre taru tare nipan mapan mari kun yadre only option number A is the answer pare speech aroi bine ulise tarang chappa mi jaram ni yumda video khare yu ka
kaknau noi haijadra kaknau si yai ko ai speed khara tan ge harido speed tu nan dei tam tak lai re dana class 1 tam tai 2 tai 3 tai 4 tai 5 ka 6 ka di speed to sula ge speed ka to ro ko real exam da noi na si yong na to ro ga di noi thabu khan ni ha du pe wan officer level gi ko simba pur tak malam dana ma Raba? ABC enter into partners investing capital in the ratio this 4 months A increases capital by this but B decreases his capital by this hengale A ga B gisna B na handaba what is the share of B in the total profit of this at the end of the year sahi ni business story ma khoi ngi CD pulap puthoi ko ma khoi sigi ratio ji ABC tak sa si ratio ji atu B de putho kya ba 2 by 2 by 5 3 by 4 5 sum I le radi kan di matam ai si mayeng si kan u boram ngadra I thokpe wani ko kamai da se ABC gi do suma I la ya ro kya makha sel sum kya no manga mari kun ni pang ni fu ni adu ni fum puri di manga ni pan chatu ni fu 14 puri ni ko manga ka ni pan chatu mari ka di ni fu tara 30 la ni pal di manga ku manga sama la ko yare sida mana kari hai sida mana hai bu kai no paisa du matam khara puthomi kana e du thamari paisa puthomi na trasya thamari baw disi puthomi adu ke do ba magi capital do 50% hengal lev no tro hana tratu ki tangkhai tratu 50% adi tangkhai ne tangkhai me hengal adi kano hana tratu oram bu tangkhai me ladi nipan ap kala di kumari na tro 24 kumari jina le mori ba thani pan do amu puthoni si ma le re bigidi bagi si 30 si thamari puthomi aduga mathang kedoba 20% hande no tro 30 to 20% handaradi kana purini 20% handa yani ko si makada siga singda handa yani ko 30 ji kana purini 20% handadi 80 by hane no purini ai ta khrabni am toin pan grabni ko si nipang kumari lane natra sumbro adu sina tha ni pan le mori tha ni pan do cd hobudi lo ya puthokta 25 into 12 lani si ratio ji thu dong ne ba are ko sia adu di tratu mari kya no 64 natra kumari ni pan ni kya no pa mai kuthani ni pan tratu 192 ra 192 ga kya ga 64 ga thuro 64 ga 192 ga mind to 192 ga 64 chani yang khai taru atro lale dana sum no hola je bona tro sam kun natra sya sam kun ga 192 ga di 192 sohum train thoi kumanga tara sani yang kai kumanga ni yang kai adu de sohum kanai puthoi no hero what is the share of B in the total profit of asigi apun profit sida kanai profit puthoi ba B gi sinatro 312 ko hum mari mga taru asigi na kara pa tara tam to chan to trom do kan ya ro si 3 thorani ko hum mari mga taru phone na je na phone jore asi ma phone ko ya bra makhat apun basi kya lagi am tenge ko ore 3 ni nya thiro option da option 3 ni nya thorani 3 ni nya bra yai mari manga taru 3 nya bra tare trying to throm the 3 nya dre epan tara throm 3 nya dre option A ga B ga ta dore A ga B ga dan sa tarani ko simadi khangam ya tai di khangam dre atai si kari khangam ba la ge B gi puthom na tro B gi kya no sia 312 na tro 312 sida kana apun ba kya no sia moi pirami paisa apun ma gi na tro si 28 2100 na tro aduga makhajne kya sohum satru satre sanipan le ba sanipan ga humpu ga nipan sanipan humpu nipan ta drose satru satre sanipan yang kai humpu nipan tai samana khara thuro adu sita khne answer ne ko option number ega bi distance route method pala se nipan mapan le re ko ani si mari lani ko distance route pala su nipan mapan mari sina ahum mari manga taru taru ku mari ku beri da kya tara
Mari adu distance root 6 tare. Song is 6 tava thi tare. Nipan ani tatu ko taru ko kunithu as mari ne si. 4 je kana puinani option number hal misna tare ki manga trying to hum mari gadi trying to yad ra si yaro. Sidi amaga ni mari taruk natra taruk mari kumari. Si distance root 6 ne ba si 6 ka si answer gi 6 ne taruk mari kumari adu 6 tare. So me adu option number B is the answer. And any speed putok distance root pale the option 3 tae 3 yen jaba ngai sai tori du khangbra adu noi thijo kamai toroga na 3 yen jani hari du noi losing du sano khara deep thinking khara tawselo ko adu noi ju khara khalan ge yar ba gyan darbo any doubt le bedu group to no asu group to no noi gi du kan to ko fen du thaya ram ngani nga dar ko no re ko lori ngai da ko khara paje Mela good. Raba? Sidi kamay to ba? A sum of rupees X is divided among haini ko maji sware typing mistake le re. A B C such that the ratio of the shares A B is B C C. If the difference between the shares of A and C kya? Si E sign ni ko. Typing mistake le re me. Si mind calculation tong amdro. Doro bethat mind calculation. Ha? Can I know a single difference? The below X ABC putok tare ABC ratio puto AB B 7 natra 7 3 gadi 21 ta yaro adudi homno puriyani 18 21 tramni 18 ga mind calculation to ko 18 ga 21 ga taramari ga tingi 21 taramari pole ne ko 18 boy pole the value X ti 18 ne 21 ne taramari 18 ga taramari ga di kunthai to kunthom doi drom doi yankhayum doi si answer si lakani ko 53 yen jaba werani kathana si di tuna kapun pore mari taramari marium trai to ko kun mari manga ani pui daro sidi 135 manga tab to ni pan mapan 9 yen jaba tabriyo to ni pan si 9 yen jai mapan 9 yen jai ni pan trai pan 9 yen jai 9 do yen jare ko 9 yen jaba itare adi 9 yen ladi kya thungya 9 yen ladi kumanga ate 9 yen ladi kya no sa 15 natro 15 9 ja adi 15 yen jaba 5 yen 3 yen jaba adi kana dra adi distance root method palamasu yara phone ko se distance root method palagana samay toro speech uchebo ko sigi 9 ko naro se puri naro se to sida 53 natro sida criss cross method takis da kana loini ta ke manga traunga 5 loirani ko manga 50 ga 3 natra mapan ga tara ga kumanga 5 loi betiro criss cross method khang obra jige da 135 ka na puine no 53 puine be natro ani to do manga traunga si bodi khoi khang adro si puthong na batorok pa si kamai puthok kani kuta kya phoi manga traunga 1 keri tawdra mapan kuta pubsi ka hapselo tara duda manga kya manga tara du manga hapselo di kya no kunthraunga natro kunthraunga du kana thamani 5 thamaga 3 keri tawdina du 5 loira dro adu aidi kolom thade ko criss cross to sima pur lekta mana te ko ai khara calculation sabo jabeni criss cross gi antare khangor lan ta hore ko ama harake se ama ek ta pinning mo piro ne number ani ka hero ne hero 92 ka kana ga 92 ka 65 ka puina basi kana loi ge last digit ani putok tu ni ko le re no hera kano ipan eti tabro ingu ko manga ni kya no tara 0 thamaga 1 keri tawre ko 1 keri tawre manga panifunga taru ani train thoi ka tara manga taru tare nipan ya thame ko 0 kutta manga puri adu I rudra sare 0 loini haini ko criss cross ya kai kanare
ऑप्शन ट्रिक लास्ट डिजिट खंबदी लाइ को लास्ट डिजिट खंबदी सिनी पुइना याय अदुगा मथंगी 10 प्लेस से 10 प्लेस खंगना होनरक पद क्रिस क्रॉस का नै क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से को तरंग से प्रो वीडियो येंग गदन ज्ञान थानी नत्रा ओके हा ngasi ka thubra ai speed unni hai du de ngai saina andagi ai jam haitaba yam tapo jamalani aduna khara thugi am class loram dai khuding ai thuri du di amba hogol pudai tapam gani da concept single le ad video so yeng da mi du di short ki film english ta subtitle jaw da yeng ba sama man abc invest to start a restaurant hai pani ko restaurant hai du the total investment was 3 lakhs makoina 3 lakh invest away b na lupa lising more than a and c invested rupees less than b if the profit at the end of the year was this sitting aside manaba mi awre ta no hot pai rani ko manaba mi awre dra kusam kya no mi awre b na c na lupa su putoi b na c dei su heli a na su heli to bu adu sa manami to Kante ba samana badu di ko type kidang kena ba tawji Shidi two businessmen A and B invest in a business in the ratio 5:8 they decided to invest 30% of the profit they earned back into the business moina paisa du ke do ba tunga pugi sendong du gi 30% de ke do ba business tan thadare adu kya yenar mane tunga pudu problem yenari bro 30% du na business tan thadagre kya yenar ya atong budugi 70% 30% thadagradi 70% ye nei ba the remaining profit they distributed among themselves amongst themselves a share of the profits kya ba in a city then how much profit did the businessman make ai shortcut am tawge ko a na kya 5 b na 8 natra a gi netra ham trasya ori answer sama la ne ba a gi wadi 1 unit ki sila ani apun madi kya no एक 15 गदी 13 लाबा अदो सी 70% ने मुई ने पैसा जे को समस्मा ला कने खसी सी कंसेप्ट सेंग मेनी को लास्ट आइडी है आइने एग्जाम थादि सिका थनी होल कदु जी अदो ऑप्शन टिक तौरने अदो 13 जावरे को आंसर 13 ने जाव थिरो 13 was 1397 13 स्लाबता याद रे 13 1 जा याद रे 13 2 जा 26 115 ला 13 slab se ta lai bra si sing nei ko 13 to 26 65 si are option number 4 is the right answer full brace speed pan thui ko ija sima pro tak manda note thu bai ni aina 13 ni ya ba ya ba thire du kai gino khwai sine ba aina hara ka du ji pore si 13 mathak to tunga ma yauri dra kakna ba 13 ni ma so final kaksu yadre 7 kaksu yadre hori puri na da मा यावराने बा सुसोय सोदना मथकी बिलु जि आंसा जि पुतो कोदना पुरी नब 13 यावराने बा पुरी नब 13 यावरि 13 येन जाब थिरो 13 2 जा 13 1 जा 13 97 13 सोला त 97 ताब लेते 91 ताब दे ले याद रे 13 1 जा 13 केलेमे 12 1 2 दी याद रे 13 2 जा 26 115 13 सोला त 15 ले ताब लेते 13 9 जा 117 बदी तासी याद रे ऑप्शन नंबर 4 तार वेरी इजी अदु कमाई तरोगा सी ओरखिबनो हाबदुदी अम तागे को खरा कोई बिदा तरबा यान तरबो में हम तम तागे ए ग बी ग किसा क्या नाम तारो 5:8 नत्रो अदुदी ए न फंगी प्रॉफिट क्या नारो हा अपुन प्रॉफिट तो ओके अपुन प्रॉफिट तो मोनी न दुई पैसा दो एक्स नहीं खलो प्रॉफिट तो प्रॉफिट की अपुन प्रॉफिट की क्या नुमान ये नदीजा प्रॉफिट की क्या 70% ये नदी नत्रो 70 बाय 100 से ने मोनी ये नदी नत्रो मोनी ये पैसा दो सीने टू बी शेयर आईडी ये नगद पैसा दो सीने बा प्रॉफिट की 70% नदी अब ये न फंगने क्या हाँ ये न फंग पैसा पुतो के क्या ना ये न फंग पैसा पुतो के अपुन क्या ना अपन बा 13 मनुंग क्या ना फंगदिसी एम फंगदिजा 13 मनुंग दा क्या 5 नि ओ कना पुरी गदबा सी पो ये नगद पैसा पुरी दु नत्रो अब ए की पैसा क्या माना रिसदा
Egi kya mana piram mana? Egi tu sini have natro 8 7 5 0 0 piram natro. Kana na koi putok tu ja. Profit tu putok natro. Hai bra da bra. Si profit si PG putok ke do utara sa. 13 ji kadam salam ti yung se thang do. 87500 13 ji makhala ji mathak sakiro idra. Makhala bi mathak sakra 100 makhala ji mathak sakiro idra. Makhala la thuri na mathak le sing phai se makhala ni. 70 mathak le si makhala oidro. Ai to sumreo. Phai ko 70 makhala re. 13 mathak ta 100 mathak ta si sumra. Akoina ungam me concept sing mani na mutang da paw da. Concept clear oi bagi. Gyan dari bro. Gyan di taramani lakham do. Noina amutang da thamngam de na amutang thame do kakna budu di aisu lai na ta bin samngam de ba. Gyan dar bra. Kakna budu di sima pungam de ba pu de ba. Concept tu gi wane ba khoi sima pu ri si. Concept di si wor di si la kan si khangbai wane ba. Kakna budu bo belu du ma sing to kamai na khangdui no. Aduna kakna budu di am kai na logic si thatin yaw thatin nya thire lo. Era ba? Asi di speed second wording no ina haji speed tan ni na. Speed so tawre aduga aina thumun na ta phasi hairam moidram ko ta ya ko ne kakna abron ni tar ma do. Sidi kira kari AB started a partnership business investing rupees C ko bom yauri ne. Oh nate. C joined them after 4 months with an amount equal to 3/5 of the 3/5 of the B. Adul ke doctor, what is their profit at the end of the year? C got rupees as is here. Sini ke ba? Makwani puthui paisa kya no? Ega bigina mane business sama start tawre amna tro. Ma pas puthui paisa kya no? 3/3 na tro. Adu ke dore? Sina thamari le yor pun tro. Kya puthupa? What is their profit at the end of the year? If sina phangi sini. Mokoi profit to sahi farakan ha ne ba. Ega bigija hobudi lo putho di sahi kya putho mane? Tha train thoi. Bidu kya? Train thoi na tra. Adu sina thamari matung yaura di sidi tha kya yaura. Sidi thamari matung yaura di thani pa na tro. Ma puthui paisa na kya? With amount equal to 3/5 of B. B gitu kya no? B paisa kya no? A na tro. 8 ki kya? B paisa 8 ki kya? 3/5 di sila oidro. Fraction yaura ini. Adu ade fraction je mangan kya di to ta manga ji hum sakrani. Fraction khudi mak ta phanu puri ro. Phasi mangan kya di phanu puri di kya ta ore se 8 into 3 into 8 tare sidi phanu puri di 5 into 8 into 12 la ba. Sila kya? Kya? Phanu puri bini 5 into 3 into 12 na tro. Kana kak yari sida. 12 kak yare 12 kak yare sidi. Yare. 12 kak yare kwa. Si 12 kak e kadi. Si 12 kak e sidi. 12 kak pa si 12 abis kan no. 12 kak pa di 4 amasung 3 ani thong kak yadra. 4 nam ka ba 2. 3 nam ka ba adu di yare kwa. Hum ni bangko mari sida 12 ka di 2. Semain har syare. Sidi mangam traunga. Kya manga ni pani fu sina kya ni panani ta tu kak ne adre kwa. Kana putho no. Ma is keno sigi sia du sini har man tro. Apun bai putho adu sigi de kya 16 we kana sigi manare adi 16 ga sigi manare. Kana putho no. Akoi bloki apun man natra 40 56 56 61 71 71 putho 1 unit di 16 na. Adu kya? Apun magi 71 ga di 24000 16 kya 71 natra. Okay. Semai tara ni. Hai ni ko ngasa. Kathana di nipan ani nipan ka di kya tara? Ohum 3000 point tare kakna yari ro o yari. Tu ka di 71 le ra tu ka di 150 ohum. Kya tara du di 0 ohum ma la ya 15 वाला दी ये लदी 15 1 जा 15 15 7 जा 105 106 सी याव रे 106500 याव ब्रा याव दो ब्रा आपको इसे कई दिला ले
ꯂꯤꯁꯤ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯦꯒ ꯕꯤꯒ 3 is to 8 ꯆꯍꯤ 12 ꯕꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 8ꯒ 12 ꯑꯗ ꯁꯤꯅ ꯕꯤꯒꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄꯩ 5 ꯁꯤꯗ ꯀꯛꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯕ ꯖꯥꯠꯂ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 5 ꯄꯨꯔꯤꯗꯤ 5 ꯂꯥꯛꯑꯦ 5 ꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ 5 ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ 12 ꯀꯛ ꯌꯥꯔꯦ 12 ꯀꯛ ꯌꯥꯔꯦ 12 ꯀꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ 9 9 12 12 2 9 9 5 nifu summe sigi 16 gasi manare mabani pulagadi 40 56 61 71 sumdi summe kothana di nipanani nipan si tu gadi purinaba phone summe ko akhoi angka sum holi bilu ama soi soi boram gani ko amda check tawge mother copy do ko ta mera na number soi soi ba ma boram gani ko typing mistake check to bone du bo ama lerame ai soi do male do सिदेसी 3/5 ऐसे 3/4 होगी वो में 3/4 रही है सुम मदम से तामेराना टाइपिंग मिस्टेक सोई भी नहीं बसे याद अदुस का इसका देखो असुम मदम होलो ये लोरे अकोय हाईवे हंगा लविदना नम्मदने मोजे टाइपिंग मिस्टेक हम ले अंक दिन नम्मद कितंग सोई यादे है जेना अंक जिरा लाय हो जाबा अंक जिमुने अदुबो मखोंग सेंगना अमका तौरसि को ए बी ने सि पैसा पुथोया ए ने पुथोय पैसा क्या ना 3 जी था क्या ना हां आई फोन हम लाए हम तो पूछता हूँ को नहीं होलो तब फोन तो सिलक पाए तारे सी फोन तो थोस मोहर पदी ngasi ko e na mai paisa ji tha train thumu puthoye b ju kya train thumu puthoye c nam ke doba b gi kya b gi paisa ji 3/4 हम नत्रो क्या तारा तो कने यादरा अनि हम तरो 6 si puthoye adu kya tha kya matung yorok pa mari matung yaw de tha ni pang kha yaw re adu di putho moi mu resho ji twen ka yai ko twen ka di twen ka 1 twen ka pai je 4 amasung kana kak tuiba twen ab ji 4 amasung 3 ka di are ko amada 4 ka di 2 am 3 ka di 2 adu kya tara sina 3 le re sina 8 le re sina kya 4 adu ma puto c gi ne kya what is their profit at the end of the year c gi na c ne ba c gi ne pyramid se c gi 4 unit wai kana kya pyramid ba kya na 20 ga 0 kya puri ta sha 6000 puri ta dra मकोई पुलोकी अपन मदे क्या ना ट्राइन थोय हम 15 नत्रा मोई पुलोकी दजु 15 जिदा क्या पुरी ता तारा 60 ओम जे पुरी ता तारा अदि 6 न पुरी दे 90 ता बने 90 द 0 ओम हापचलो सी ता मानी यावब्रा सलम सी मेरे जी माना टाइपिंग मिस्टेक किने अखोई नियम सुम होसरी बने बंक दो नोइजु दाव यारे टाइपिंग मिस्टेक लेर में अने खन्ना ताया दना कांसेप्ट सिंगम द्रजु सिंगम माने सिंग्री बसी बौद्या सिंगे को हाद क्वेश्चन लान में हम कानै को अने हल ताया द नोय हम तुना Sidi CGL gini ko kaya ba AB invest a business in the ratio this after 10 months B leaves the business after withdrawing his investment tha tara lerga B ni mai paisa du loi lokthok thokhreba in the first year the business made a profit of this what is B share ila laire A di mai paisa ji tha train thumu puthom natro adu mari train thoi ni phuni pan B ni mai paisa manga je kya ba था क्या पुथोका था तारा पुथो तो नत्रा 50 40 का 50 का दी अदु कना गिनो मा पुथो जा इन द फर्स्ट ईयर द बिजनेस प्रॉफिट सी कना पुथो बी पुथो नत्रा बी गी 50 दु कथला दे अमना 24 अम 25 नत्रा अदु दे 24 25 49 लिसिंग अमगा बी गी दी 25 नत्रा 25 तो लिसिंग मेल 25000 लाने सिता ए न 4 बी ना सतो हरम बा मैं ला नंग नसक फजबदु मी मैम येंगी तू ऐ सब मसक फजब जे हम तेंगो से का क्लास ताई हेलो हम ताई से हेलो हम ताई हेलो आई दिले पाबे हम तन मंगांग ने आयो तो हाइनिंग द्रिजे खमा ई उ हाइना बदा सोरे तो कोचिंग दो नंग स्कूल होंदोते यारोय नंग बालागी मसानो पी सेमरोक्ता सेमरोकी किड सेंटर तमे अदु नंग थारानी यारे फगी दौने से यानिंग द माले या यारा फगी दौनी को मैम नोक्सिन को सवे दे सगी कोई फिल्म स्टार बालागी कनो दो मोई मसा नो जुम तो इदारे लगनरी नंग जदु सला दिले पनिंग दुइरा गाने फगी तो होदा मोई मसानो पी हंदो कनो तमे सि सेमरोक एना किड सेंटर हम ले खोइ लेजि मना तो को खोइ ने सि थम लथो लसिन दिसिन नोंगायना खोइ दिसदम फैदा मोई दि लेरि पनिंग गिरो बसुम बसै मतंग सिदि कायदिगी
ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯏꯌꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯄꯥꯁꯟꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯏꯃꯥ ꯆꯍꯤ 4ꯐꯥꯎ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤ 3.5ꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯤ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤꯅꯦ 10 ꯆꯥꯕꯤ 50 ꯆꯥꯕꯤ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯂꯥꯡꯒꯅꯨ ꯁꯤ ꯄꯨ ꯆꯠꯂꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯃꯥꯗꯅꯦ ꯃꯃꯥꯗ ꯀꯥꯔꯛꯑꯒ ꯄꯄꯥꯅ ꯂꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ चलो लांग नमी कका लेता कका ने परा फाद भाई पपाम फूदुन यार को से एक बी से लेद्रा आफ्टर 10 months बी लीव्स द बिजनेस आफ्टर विड्रॉइंग ये था ट्राई तो पुथो में बीदी बीदी क्या था तारा पुथो थोखरे ने यांखै तारद्रो सिना क्या निपुनि पा कथनदि कुमरी सिना क्या कुमगा तारद्रो अपुन मगी मनुंग अपुन मनि फुनि मापन तारद्रो निपुन पन मनुंग द बीगी ने क्या कुमगा नत्रो अदुगा पैसा मोनी येनदि पैसा दि क्यानो सिदि ताद्रो माइन काउसन तौगे अदुने नि ngasai माइन काउसन तौरो होलि दु लाइ मल लेंग कजे अदुगी नेबा अंदाब्रो सिदि starts a cement trading business by investing rupees 5 lakh puthwe after 2 months B joined the business by investing rupees 10 lakh lairaga B yaure and then 4 months after B joined B na join torobagi 4 months after having ko 4 months after B joined C2 joins them by investing rupees 20 lakh puthwe yare 1 year after A started the business 20 lakh 1 year after A started A na business horo matungi sei hema matung do ka makoina lupa ama tara cha lakh ahum makhai lakh ahum ga lising kai profit fange B gi share kya no adu re so sa de yaroi natro A na hobudi paisa je puthokra 5 into 12 la ni ko B di lakh ni ko si lakh to re kakna gi do lebagi I de wani B na mai paisa kya thani matung de B na lupa kya lakh tara putho di ma tha kya ma putho mi ja tha tara C nam ke doba then 4 months after B join B ni yauro matung di B na thani le yaw natro adu matung da tha marim le di tha taruk matung di yaw natro C ni yaw tha taruk matung da ni adu di mai paisa ji kya no la kun je tha taruk ta sinare suman le re ko kathan no ro manga ka di manga ani manga mari taruk kumari tara ani kun trai to phone kha ya ribra mari home mari manga mari taru kana siano bigi siano tro bigi ji 5 ni apun ba kya ni pan tara mari 35000 mari sida bigi pesa di 5 ba kya tara ma to tara mari adu di kya no taret ani ahum mari ani ko do di 250 ahum adu di 1250 ani ahum yare ko option number 2 dare lai ko question mun na pa ho ba yan da ba ja question mun na pa da le ra me me nang ngog do question pa ba noi cylinder ni ko yang ba dong thang la ni mun mun yeng jo speed ngasi khara tan ge hai do na ABC na business ama ratio suktu puthwe A and C are working partners A ga C ga sina working partners he na mathau to ba partner ni only B is a sleeping partner hence his share will be 3/4 of what it would have been if he were a working partner makhogi mana sleeping partner di khara thabak to yaw da bai tare ko paisa da mu putho ga thabak yaw da ba mi oidine ba working ai na paisa ju putho ga thabak su yaw ba aduna mana working partner goi bam thokpagi phangam thokpadi sorok mari thokpe ahum ji ma phangdui na tro if they make rupees 50,000 profit ko half of which is reinvested in the business and other half is distributed among lising akhai ni ma moi profit se asi ki tangkhai ma de man business tan thadar and other half is distributed among the partners then how much does he get question ji phajai noi taw ai phone am pai de adre yeng ji ko makhoi ji paisa si tawre muna thaw question muna phagu do ni ko makhoi je ega siga di mabane di mapum phangane ba p sleeping partner adu ne ngo a gi paisa kya no a b c do 3:6:5 na tro
ꯃꯕꯥꯅꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯅꯤꯅ ꯕꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯥꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 6ꯒꯤ 3 by kya 4 phangni hai dare kari gino sia of what it would have been if he were a working partner or mandi masi phangdam si kya thuk phangdoi mana om thuk pe mari phangnem natro adu kya tara ani om 9 by kya tara 2 tar bra adu tar ga di ratio je makha mangan bi tau ga di 2 na nakal khudin pui di 6 sina 9 10 ba Cuma lere. Makun phangi profit kya no? If they make rupees 50,000 profit, maximum the tangkai mana, handana pasaji thadare aduga tangkai mi nei. Adu kana ge na how much the sigi pasadi apun te na tro. Sigi puto kya tara ga di te ni apun ba kya no? Tara trampan kumanga manung the si phangane. Adu yendi pasa kya? Lising kumanga ne ba. Tangkai am thadagra min adu disi kya tara. Kumanga di zero kya na mari na tro. Asigi kumanga zero home sume ata adi kumanga de lising ama thonga ba sa thana dia adi lising ama se de lising tara la ba yan tare point to ise se de kosi masam yauri se munna khanga da question munna pa ga da ba myam yan tare ko sina mai phangmum thok paisa du gi sar home thok mari phangni ha bane ba adu si ta dro tu mangan gyare di si makas tu mangan gyadi tu no loin puri ba si ju tu puri ba si tun puri ba adu kakna rani si na la ora si na 6 la si na 10 la to ke square de ko khare yeng je video class lak ta ba de kan to haitra ju video yeng ba di kallo no ai video de ninga moine film gu ma no no bu lo dare yeng ni sidi start a business with the capital of lising ma sanipan tha mari matung da bina si yaure 6 months after the business started Thatruk lerga si mak yaure with the rupees this. If the total profit earned at the end of the year is this, then what is his July draw? Tuna to wutam jeba. Egre kya lani? Main ka option khar wadra. Wani. Zero kya kaman wa yingo? Ani ini kaman wa bra. Ani lok thok ro 18 gate iro ege je. Tha trai thuna ta mai auja. Bin mai paisa kya? Lising utar tuk to zero ani lok thok re ko. Tha kya lerga? To 4 months ar mein thani pan yaure si na kya? Tha taruk ki matung yorok puni tarung puri ni mai paisa kya no to apna puri ni ko kya tare du dia katan ro train thoi ka yare train lu ka di ahum train thoi ma adu 6 ta re si di ahum si ke 3 ga ek ahuni pang kumari sina kari 18 6 na mi yelo 16 yela di taruk ahum taruk mari taruk amakanai sia no ma puthoi sia egi sia ham na tro egi di kya no apun ma tare nipan manung da egi 3 ne ko egi sia Nipan manung da 3 ni apun mo paisa kya 1760 3 ne nya ba thiro si are nipan ka di nipan ani tratu panani si 660 very easy tare speed lai gera lu gera speed tu la ko ken da bro tai ko hai re da aina noise kan da sum thaja bai tare hai ram mani na thu da ko ni Sidi STU sina business sama hore lupa lising mari ka sani lising hom lising taru ka sohom lising nipan samari puthoga S left the business after 3 months thahum matung tu ehan matro T left 6 months after the business has started T na thataruk leraga ham natro how about that? You remain in the business till 1 year. At the end of the year, the total profit is this. What is you say? July. Karano, how will you put it? You remain in the business till 1 year. You pay kya no? 0 ani kamalok thokre ko. 84 into 12 la ani. T gidi kya no? 63 na tra 0 ani kalok thokre. Mana tha kya puthomba? T left 6 months after tha taru puthom thokre. Adagi ahan bagi S na kya lising 40 tha kya yoroma S left the business of the 3 month 3 yoroma to samay kaftan naro 3 ka 3 ka di 2 3 ka di 4 4 nom ka yari kabra ya desi 4 ka yadre 7 ka kabra yai 7 ka tarian na ka di taru taren ka di tare mapal apalani train pan taren ka di train thoi tantu mari ni furin pan tarung ka di taru ama
taruk ohum taruk nipan kana isya anu putu aja forum to sila yugi am natro yugi di nipan ne apun ma kya 13 manung da ko note nipan mapan try ki manung da nipan ni apun paisa kya sida ka di 500 ka se ga di lising nifu lising mari forum live phone pagi ko hello क्या X na business ama lupa suk putho hore after 6 months Y joins X with rupees this after 2 years what will be the ratio of this सही है नहीं ना तो business तो क्या X का Y का X तुम्हारे पैसा तो हो बुद्धि पुथो परा zero क्या कमन हुए ama ani ahum mari mari ko tholo mari wede yet le X na ma सही नहीं थी था क्या नमा लाई जा 24 Y na mai पैसा तो si putho ga क्या Y ने original after 6 months jawramina सही में था कुमारी में तो था तरु याद रहे तो क्या तारा ट्राइम पांग दे और समाना लाने रेसो होलो होलो से हम तो फोन तो चले फोन से खर तो इन तौरेंगे सीधी को सात्रा रेंद ले भी लाख दबो को अदुना ने सीधी के ना कथन नदी तरु मरी तरु अहोम सीधी करने यारी का नि मरी अनि का दी अनि मरी अनि मंगा अदु मंगा अहोम त्राउंगा 16:15 सुखलाई बजीदी लाइते हैं तारे सुमाय तो उधना याम लाई ना याम ने स्पीड थून होट करे अदुम संगे स्पीड थू रोज नो एक्सप्लेन तो नो 50 मिनट्स हम संगे क्या दे ताऊ मैं कमाई तो कैसे अंगसी किसे क्या के तो यार ना वीडियो ये हो का स्पीड कर उल्ले नो वीडियो सांग ना ये दे हाबे तुम खागे लेरी पाब से आई अमले नाथुन सिंग में रंग मनम मम फावी को लेरी पाब मी मनम खागे पादमी मनम खागे को अदम कोई लेक संग फजी तो मनम वावा नम लाको मी जावरे दुगा मनम जे खोगी कुइरा भाई तारे को मी जावरे तारे इसिंग सिंग मनम द सले मैम दई पाई पादे जे दुना को अदो आइन नोइदा आगा मसा दुमाइना सैरु गांगो या फोनते को आइदी नोइना होना निंग बगी टेंशन नम सो यावर खिने फेलो हेलो इना जे को लेसि पा पारो न फेलो हेलो थबक तो सम थार फेलो सही सिम यांखलगा नुपी न को अस हंदक फाउद्रो तो अतोप येंग्रदम नि घर कान अदुगान पानेंग कनी अदुगान पागे पारो अदु गाइगे गारो को आई कन हाइनिंग हा लेते सिदा असिगे दे क्लास में हम स्पीड शो तो बनी दाउ लेबे यावरे को अदु नत्रगन खंगदब क्वेश्चन दुका स्क्रीनशॉट लोरो सेम त तो बिरो तो लोरे नेम दबु लाकिने तागे को फरे फरे ngasi si सी क्लास की नथै वाले है